Hinallata hankunapas turikuna ñañaykuna. Ñuqaykun kay sumaq punchawpi géneros discursivos nisqanta hisp'irikachisaqku. Ñañaymi entrevistadora y ñuqañataq entrevistada. Kusa ñañachayay. Ñañay imata hampa sutikiri. Ñuqapa sutiyqa Mangli Juliana Villano Waman. Mayllawtaq llaqtaykiri ñañallay. Ñuqapa pajariniqa Paqucha llaqtam. Manachu chay Paqucha llaqtaykimanta willaykuwankima. Kusa ñañay, ñuqapa llaqtayqa ancha sumaq llaqtam. Llapa runam ñuqaykuqa chaypi anchata kuyanakuniku. Ñuqapa kan huchay, challwaykuna sumaqta llipipirichka. Kusa ñañallay. Ñañallay kanan ya kay maytu rapita ñawinchaykamusaq. Kusa ñañay. Ancha kuyasqay wawa. Kaymi ñawinchanapaq munay hiqasqakuna. Sutiyuq maytu kachkan. Kay maytupin tarinki willakuykunata, historieta nisqanta, huk hilqasqakunata ima. Chaynam hampatuwan tupay allinchus icha manachus. Chaymanta hilqasqakuna kachkan usquyu misipaq munay willakuynin kachkallantaq. Wakin simikuna mana chinkananpaq imatachus rurachkanku. Chaymantapas noticia nisqan kachkallantaq. Hinallataqmi hayna wata ñawinchanapaq munay hilqasqakuna ñawpaq atipanakuykarqa. Chay atipanakuypaqmi achka amawtakuna hilqasqakunata apachimurqaku. Chaykunamanta llalli hilqasqakuna ashllanpaq kay maytuman churallanikutaq. Chaymantapas sapallan hilqasqa rurakunayuq kachkan. Chay rurakunataqa yachay wasikipi amawtaykikunawan kuskallam kanki. Wakintaqa mama taytaykiwan yanapachikuspa wasikipi llankallankitaq. Chaykunawanmi tukuy hilqasqakunata amutaytanja astawanña atinki. Chaykunatam tukuy sunquywan hampaq ruraniku. Ichapas munaynikipaq hina kanman. Imatachus ñañay chaymanta yachaparunki? Kusa ñañay, ñuqa uyarisqayman hina kay mayturapiqa ruwasqa kachkan uchuypaq, hatun warmakunapaq, qaripaq, warmipaq, chaypi niwachkanchis llapa costumbres nisqanta. Chaymanta willawachkanchis usqullu mishimanta. Chaynallataq wakin amawtakunapas hilqarusqa chay warmakuna ñawinchananpaq. Chaynallataq kay mayturapita ñuqanchis ñawinchananchis lliw taytamamankunawan sumaqta warmakuna allin yachaysapa lluqsinanpaq. Kusa ñañay. Ñañay imatataq hankay educación nisqamanta rimapayaykuwaq. Kusa ñañachallay, ñuqaqa kay educacionmanta rimarikuyman kaynata. Yachasqanchisman hina kay Perú suyunchispi llapa tiksi muyunchispiqa manam riki allinchu educaciónqa kachkan. Ñuqanchis hariki huk sasachakuypi kachkanchis kay coronavirus unquywan. Yachasqanchisman hina kay Perú suyunchispi hariki anchatan wakin irqichakunaqa lliw warmakunaqa mana allintachu yachachkan. Aswanja kunan riki yachasqanchisman hina apachkanchis chay clases virtuales nisqanta y manam riki allintachu warmakunaqa chaywan yachaparuchkan. Chaynaqa llapallanchis ya anchata cuidaykanakusunchis kay coronavirus nisqanmanta sumaqta makinchista maqniykanakusunchis. Iskay kuchusta riki distanciamientutapas ruwaykusunchis. Amaya runamasinchikunawan maypipas tupaspapas amaya rimachkasunchu, amaya ñawpaqhinaqa ruwachkasunchu chaykunataqa. Aswanja ñuqanchis sumaqta cuidanakuspami kay unquymantaqa lluqsirusun. Ñuqaykuwanqa tupananchiskama, huk punchawkama.